Kör bası gelişse albayсыз ба aka? Тартып алайын, не? Я. Қойдым бардың эле басы ушундай экен ба aka? Көрөтчү. Ал ертең YouTube'дан сатып атканыңыз Қаншаға сурады ертең мен? 5ке сурады. 65ке бе? Бербей қойғанға бересіз бе? Берем ошого. Байке илгери ата бабаларыбыз бука минип жүрчү дейт, ошо чынбы? Ошо чын ушундай минип алып жер айдачыбыз. Ошо кезде. Айдатып дейсиз. Азыркы балдар каякта айдабай калышпады. Жалкы болуп калышты дейт баары. Жалкы болуп калды, монтип минип үйрөтпөйт. Баягы өсүбүз минип көңгөн жана өсүбүз минип жүрөбүз. Коңгонго керек болчу булар. Аксайда жүргөнүңүз канча жыл болду? 38 жыл болду. Өзүңүз канчага чыктыңыз? 38ге чыктым. Ошоктон төрөлсөм, бана да сыяктым. Жайгышы менен аксайдасыз. Жайгышы менен. Жакшы. Ачкыны алып койчу мындай. Мына беттин ордун көрдүк. Аксайдан келген беттеле билип турбайбы? Бетти көрдүк, бетти. Assalamu alaikum достор. Мына биз бүгүн Атбашы районунун мал базарын тарткана келип келатабыз. Кыргызстандагы эң арзан деп аталган Атбашынын мал базарына азыр барып, малдын бааларын айтып беребиз. Atbaşıdan büyük köşesinin en gündüz kara erkek çarpık eden sesleri çoktalıkta dağıt. Ölüm bilimlerinin geçişi sesini 44 memurlarında çıkıyor. Atbaşıdan büyük köşesinin en gündüz kara erkek çarpık eden sesleri çoktalıkta dağıt. Ölüm bilimlerinin geçişi sesini 44 memurlarında çıkıyor. Assalamu alaikum aka. Сатып атасызбы торпокту? Канчада атасыз муну? 45. Ошо Атбашын. Мооланда тарткачы моолан. Кайсы монубу? Assalamu alaikum akilер. Келиңиz эже. Чоң чай кой. Я мына берип коем, мына тутабыз. Атбашта базар мындай. Үшкөн жоксузбу эже? Жок, үшкөн жок. Мал алайын деп келдиңизби, сатайын деп келдиңизби беле? Саттыңызбы? Сатып элек. Кана кайсыл мал могуда, э? Багаж катар. Мына кашка буза тур. Муну канча деп атасыз? 45. Койду канчага сатып атасыз? Койду 12 деп атам, байланган. 2 тиш. 2 тиш? Ооба. Мына ушул кой 12 000 сом экен. 2 тиш 2 жашта байке, э? 2 тиш болсо. 2 жаштагы кой экен. Сен канча деп атасың дош койлоруңду? 9 деп атам. Баары 9-танбы? Я. О, 6. Жок, косулар канча? Булар 280. Иә. Косулар да канча? Ошо косуле 9 күн болсун. 9? Качыбы? Вот. бул ошондо канча бүт баары козу да, э? 6 козу. Апрелдин башында. Весовой кысыр. Азыр байке. Канча кылабы? Келе бас коя. Косуларды ондо. 400 сайганда. Канча кылабы да? Бооска кетти я. Канча? 1 канча. Көр басы келсе албайсыз байке? Тартып алайын, не? Я. Бола мына кел жакты. Койдум бардын эле басы ушундай экен байке. Көрөтчү. Ал ертең YouTube'дан сатып атканыңыз. Ооба. Алып калды.
Qancha so'm kelisha olib aytasыңар ошондо? 12 lot, 11,5 bereyim. 11,5. Başkalardan gel alçı. Televizorga çıkıp kalasın. Eme, 1000 so'm to'lagula satib olamiz. Bazar shunda. Toshkent turg'unlari jana qo'noqlari Al-Bashin mal bozori kiravechinde joylashganlari Uyg'ur oshxonasida kelib dam qildi. Savol. Torpoqni qancha deyapsiz aka? 35 ta odam. 35 qancha so'rayapti? 33 ga so'rayapti. Assalomu alaykum. Qancha deyapsizlar o'taydi? Aytadi hozir bosib tushganga байланыштуу 43 so'rab жатасыз. Hozirgi vaqtda. Malning basi tushdi o'la bugacha. Hozirgi kommersantlar yo'q, kelib olib ketdi sizlar vaqtida chegara yo'qligini байланыштуу aytib olgандай bilmaysiz. Bu taybi? Ооба, жазга тай азыр кулун. Burgacha. Burgacha. Qanchaga berib aytasыңар? 41 ga deb berishdi bera olбай коюпту. Буга чейин коммерсанттар кайсыл жактан келип алып кетишчү эле малды? Буга чейин көбүнчө Өзбекстандан келсе hoş келеді aşağı. Bu kulan da asıl kulan. Atты qancha деп атасыз aka? 120. Жашы qancha aka? Yaşı ekası. 110 kıl buna, 110 kalayım. 110 bol var, 115 kıl vereyim. Yok, 110 bolsa buna, 110. Ver. Ага, тугандар соода жакшы жүрүп атат. Ат башы базары. Sen de ne sorarsın? 110 кетти. Ha, kutu etkili. Ey, ay. Qancha деп атасыз? Qaysi Baytaldı mı? Baytal 75 de otamış, Baytal. Qanchaga бербей койдуңуз? 65 ke bergen жоқ. Дос qancha деп атасың? 62 деп атасыз. Каяктан келди эле? Башкайынан келдик. Qanchaga берип айтасың? 60га берип айтабыз. 62. Кунан да? Жазга кунан чыкмай айтам. Qanchaga бересиз aka буну? 90'dan burtka açla var elimde adamda. Жашы qanchada? Bundan çıkma. Tükene? Eti şança olacak mı? Ya. Et anda şu olacak mı? Бес qancha бес берет aka? Ben sayt almam mı? Примерно qancha kilogram 180, 200. Байка, базардан мал кандай болуп атат? Басы кандай болуп атат? Кымбат, арзан? Basarda bası жақсы болып қалған, сырғайры күшіп қалған. Түшүп кеткен себеби эмнеде болуп атат байка? Аларман жоқ, өтпей турбай болған. Бейлер 80-90-ға шықты әсір. 70-75 шында болып қалды. Атыңыз ким байка? Тойчиев Майрамбек. Өзі арсанда да арсандап қалды. Өзүңүз мал менен алектенесиз. Айылдан. Басқа ake vermeyiz mi? Мурун 90га чыккан себеби эмнеде болгон байка? Kişiler mi? Малдын басы кымбат. Қазақтар өзіне көтеріліп кеткен. Азыр Өзбекстан менен Кыргызстан границасын жаап, Өзбекстанга эт экспорттолбой калбадыбы байка? Ошол себептен арзандап жатат го дейм малдын баасы. Ошондой калдакшайт. Базар түшкөн ошо баасы. Көрүп атпайсың. Рахмат байка. Qancha deyapsiz aka buni ya? Bu os bu jemne. Geçireyim. Qayıqqa mal. Qayıqqa mal. Qanchaga beresiz? Жана 65 ke сұраған. Erteng meneki bana çok lazım. Çıkıp qalardı. 60 болады ма aka? Жоқ. Сразу тартайын 60ға. Қаншаға сұрады ертең мен? 5 ke сұраған. 65-ке бер. Бербей қойғанға бересіз бе? Берем ошоға. Gel bak. Qancha деп атасыз байка муну? Bu 85 bolor. At qancha? Болору андан ылдый болбойбу? Andan ıldıy bolbayt. Bolor. Жашы канча? Yaşı kunan. Канча килограмм эт берет бул? Bu 250. Байка илгери ата бабаларыбыз бука минип жүрчү дейт, кошо чынбы? Oşa çın uşundan benim ab yer aydaşımız.
Ошо кезде. Айдап жүрсеңіз. Азыркы балдар каякта айдабай калышпады. Жалқы болып қалшы да бүт бары. Жалқы болуп калды. Монтип минип үйрөтпөйт. Баягы өсүбүз минип көнгөн жанар өсүбүз минип жүрөбүз. Коңгонго керек болчу булар. Бұл бұқа қаяқтан келді ла байке? Бул Аксайдан, Арпа Аксайдан келди. Арпа менен келди, минип алып келди. Бұқаны өзіңіз үйреттіңіз бе? Өзүм. Жақсы байке. Майда агыраптарды Өзіңіз Ақсайда тұрасыз бе мал жалмен? Мен ошол Аксайдан төрөлүп, ошол Аксайда турам мен. Азыркыга чейин. 38 жыл болду. Ақсайда жүргөнүңүз қанша жыл болды? 38 жыл болду. Өзіңіз қаншаға шықтыңыз? 38-ге чыктым. Ошоктон төрөлсөм, бана да саяктан. Жайгышы менен Аксайдасыз. Жайгышы менен. Жақсы. Ачкыны алып койчу мындай. Мына беттин ордун көрдүк. Аксайдан келген беттеле билип турбайбы? Бетти көрдүк, бетти. Жакшы. Тек карап. Патриоттық сөздерден сүйлеп койбойсуз бу байке? Сөзгө жоктум да, сөзгө болгондо көп элди чогултуп эметип элем да. Аксай баргыла, балбаккы, Аксай деген кең жер. Аксай кең жер, баргыла, жайдагыла, кыштагыла. Мундай кылып бука минип алгыла. Өзүм Акмыс айылы, Атбаш району Акмыс айылынан болом. Аты жөнүңүз? Атым Кубанычбек. Рахмат байке. 72,5 bu. Kulaklandırı. Akka'dan bölgün Örük Karayev'in basatlıda, Sınnan Gozun'dan dövüş, bölgede Arjanka istirme satlıda. Ayak tıkıyor. Aşkının bırakında, mağazanın kreşinde. Atbaşından mağazanın kreşinde, Narın restoran, Aşka'nın saçıldı, Kılıç. Aldı kalan buradan. Qancha qaldınız sonda? 72,5 oldu. 72,5 boldu. Ekini tuğarlı ekan. Жанында да кайра турду. Апрет аяктап турду. 3 үй алып чыккан мына 2 үй турат. Бирөө музол үй болчу алда кетти. Бүгүн 3 үй алып чыктыңыз беле? 74-кө кетти. 3 жума окшема болчу да. Hiç ortma bak ya, berekesinde şunday oldu da dalarman az, dalarman az. Bu öz üstünde içer hale, maldık hale bol ottan sonra da dış çaktan gelgen çok geçti. Bütün öş Atbaşın deliyle alıp satıyla Alsın şeyler toçkor. Amday Özbekistan'dan, Kazakistan'dan gelbeyli. Geldik, anday gelse bitke bağlarda algan üçün bana şunday oldu. Sağolik. Aleykümselam. Bayke qancha dodası koydu? Qozunu. 12 deb atam. Qanchaga surab atjat? 10,5 dedi. Bayke qoz emas ya, qo'y bu. 4 kishi qo'y. 4 kishi qo'y. 12,5 deb atasız mı? 12 dedi. Qanchaga berib aytasız mı? 10,5. 10,5 ga. 8 Baylangan qo'y. Atbaşının bazarından mal kişine arzandap ketken. Arzandap ketdi, aябай arzandap ketdi. Arzandagan sebebim ne de oyke? Өзбектерди жаап салып, ошондон аrzandап. Жүзүндө жакшы баа болуп Жакшы баа болуп атпады. Дан көр жанагы жаңы министрибиз келе калып, жапты, эт арзандатып, арзандаган. Тилек Токтогазиев деген чичим бе? Эт арзандадыбы? Давлет 400 сом, арзандатам дедиле, элге арзандатам жакшы болуп турган жакшы. Биз баарын эле сатмак белек. Наоборот, кайра жакшы бакмакпыз да, көбөйтөлү депчи. Жаман-жумандарды сатып ашкандарды сатабыз да биз деген. Ана жөн эле баары сатып. Наоборот, жакшы туудурмакпыз, мал баа болуп атат деп. Жакшы карамакпыз. Ошондо малдын арзандашына мурунку министрибиз Тилек Токтогазиев көбүнчө күнөөлүү деп эсептейсиз. Ошондой ойлоп атабыз. Жакшы жүзүндө жакшы баа болду. Тиги шаардын эт сатып жеген элдерине деле убал болуп кетти го. Ошону да карадык окшойт. Жок, ойлоду, бирок туура эмес ойлонуп алды. Арзандаган жок. Дәл ошол баада. Сиздердин оюңуздар биякта айылда мал сал менен туура эмес ойлонуп алды. Жанагы кеңешчилери, жанындагы жан жөкөрлөрү туура эмес. Ачып коюп элечи. Ачып коюп эле малдын башына баланчыдан акча төлөп эле деп коюп эле. Өзбектерден мамлекетке деле акча түшүрүп бербейт. Эмнеге жабас? Туура? Күзүндө жакшы баа болчу. Күздөн бери жем жеп, чөп жеген кайрылып албадан түшүп кетти. Күзүндө ушундай койлорду канчадан сатчу элең? 15 кетип атат. 15-тен? Азыр 10,5 саат. 11-ге да. Ошондо дагы ооз үчүн ал эле да. Аларман жок.
Сыртқа кетмейінше. Бұл базарға сырттан келіп мал алып кеткендер болабы? Жоқ. Азырынча жоқ. Мурун бар болду. Кейинки базар бу 1 ай болуп калды. Аз ат башы эли өзү немене Ичарале. Өзүбүз эле алып атабыз. Биринчиден бирибиз алып эле. 3 күн бар. Саулик. Индюктар сиздики байке? Ооба. Канчадан деп атасыз? О, еркектер 2000'den. Urgatçısı da 2000'den adamları bütke düşüp berem. Düşüp berem. Kayaktan gelген булар? Latbaşı'nın mesleğiyle bakabız 400-500 geçeyim. Oşol bayağı bütke ağırıraklar. Deme jasında qorosdu көбүйтет ошо деме кылып. Сатабыз да, ошо коросту сатабыз да. Bunun tukumunu almashtırmasa болбойт да. Алардын тукуму кандай байке? Tukumu бұл эме, бұл меслейлер. Ат башынын меслейиндиктер, э? Меслейлер, бакы мындай тиги буройлар, суройлар эмес да. Нети да жакшы, эмес да жакшы да. Буйруса ушул менен окат кылып атабыз. Ушул 100 бастырабыз, ургач үчүн. Ошондон бери 1000ден ашык үндүк чыгат, андан башка кайра дагы тоокун жумурткасы бар. Сиз индуктарды инкубатор менен бастырып чыгарасызбы же индуктар өздөрү басабы? Өзү баскан үндүк жакшы болот. Жакшы чыгат. Өлбөйт. Баягы эмеси бул табигый эме да, бул жаратылыш жасаган ушундай да. Бул өзү басып чыккан үндүктөр жакшы болот. Жакшы болот. Эме баягы сапаттуулугу жакшы болот. Өлүмгө битке оор-поорго туруштук берет да. Өзү канчадан булат? Бул 10 жылдай болуп калды, иштеп атканбыз. 400 сат. Бир жылда канча индук басып чыгарып кайра базарга алып чыгып сатасыз байке? Былтыр 78 бастырып. 1000ден ашык. Аны быйыл эми жаңы бул жаанда көбөлүп калат экен. Баласынын демесине таманы сыз өтсене өлүп калат экен. 400 саттык. Казыр 100 алып калдык. Быйыл бастырабыз кайра. Кайсы айларда бастырасыз байке бул? Мына ушул куй башташты. Индуктун жумурткалары канча сомдон сатылат? Сатпайбыз. Сатпайсыңар, э? Басып чыгарып эле. Канчадан атасыз? Küçük mü? Ne? Balıklar var. Yürütülgün de. Ne alat? Türkümüz Koyun. Koyun. Askerlik böyle askerilikte.